Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka Shigul balathep da urap borlang makri. Ka lapelong iku kenhun ilek kai na kasnong na Riboy District ban yora ya kanam ladu akan lempung ilek kai football balatep kum katirot sing Memorial Open to All Knockout Football Tournament balapenya da khasi Students Union Maulai Jayur Unit Hamadan he Midi Stadium Maulai Putmuri haka arpenyo terik unailur arhajar arpuan ka ka balong ka kenhun ladu kalayok Korea kasong pisa ka balai pawajatan ka ringkat ke trofi kat baka kenhun ilek kai na kasnong Maulai Putmuri kabuhan baar kalayok Korea kasong pisa ka bakat san hajar tingka ringkat bat ke trofi hakini kesingi dasam rui ke kusnam best player balayok da Wilbert Marbanyang kenam best goalkeeper Syaukin Theodore Laurnyang bat ke kusnam top scorer balayok da urap borlang makri hakicing petkot ikini ke lempung ilek kai lasa kilang da MLA ka Maulai constituency ba proses ti saukme ubalalong kumukongsan bat kino ilam jong kaki isu Maulai circle bat kiwe-kiwe Sudah. Ya, bentuk sudah.
ubam syak ban syak sensar haki wei pat halakari lade ulong usim ubak hanbor ulong usim wat lada ka hima ka barit ka jogu ula punya kun pat kita hidole kibaha kipor kibalek henrengi mentangi ya kun sobat kiwei pat hidoyong de kum tangi sibentangi pelongi kali ka program bangin mau yo siam tirut sing hakaju ka poru kalong bangin kintiu ya pi kistamla menta bon ne kistamla kilangok hagi jingdi kibasneu khatam le menta hagi ni ki thain mulai jongi kalong ka ba sosi kadai bala jele udrox ka jing jele udrox ka jing jele ka tu ka thiem ka jing jele ka jing yesho ya dan tingi na kalyang kumsi benta ban kintiu ya pi kistamla bapin lat na kini ki jing sneu ki ba harkong te kumta ni pelong ya kani ka football nginang pelong syo nang ni syakmat nginang ya kintiu ya pi na ka wei ka por sya ka wei ka por ni dei ban sange na kini ki jing milin ki pasneu habang ile ya kanu ko benta nginle la ko hok ngin mi kumjo nginang roy nginang par ha ka badai ha kanu ko benta bun nangi ki kasih menta ngila nang kiu saprang habapun kiliang namar bangilanang hakat terai kakta nilanang hapapun jad gimdor kamsu ya ki nongway kinong ar bagindang wan ban buhay snong nani barwan terai wan kata hakani ka tanjangi jingiram man samanang ru ba kamut ba ka jingiram kan dai no ka jingkut ngani kan ban man thanyo khap tami gini samla dang kia dang san ba samanang man ketu kan pham kan tami gini samla ko bakran samla uzim ne ba pinong pala na kan dilasap ka ba pidan ba pinang ye trash tam shishu ba kamut ba kan jingiram jungpi kan leino ka jingkut nanti pi nai kan nei pat ka jingprang nanti ba nang trash tam shishu ba karmas kam ba kini players ang ni kam tam kini blang samla blang kilang san kenang nile kai hok pendar kam hok ya kai ka ba brave la ki kasap ba karman ba chisen kasi ba ki samla kasi jungi kenang mi shishu akisi por nangwan ki banyo ba nile kai haki reki ba per ba karman ba chisen kasi samla kasi jungi kisayo ban pau haki leki ba per ba ngakit ba kerwang ya bro atletik team ba pinang ki shoprak ba mo brain nerkat ba pi ba nerkat ba lang magbayang kaya kasan tupi baro kai ka chiko play baro bilang lang ni play kerkulang ya ka kesum jerunan bakalang la bakalang punya kasi por nawan te tangning ti saya silpat ngitip pada KSU jerunan kini gawe islat rekam jo KSU mulai circle Blashim jadi senjam hakarting jo sia makra bajat benriu pa ir dressing la penian ya kini ka tournament football kepada gawe ka slam ba kumikun kasi kara jo smart bandile kai habering dengan kai sports kajingnya kajing sim ke joki pengalayo American nak inongelam dari unit ilaong ba layo ladan pasal po athletics bukan pada sementa berkebasuran kalau ba akan kata ramen lasya tarut kiwi register player ba la benda kai kata ramen kini gege kalau kepangin pedi dari ni mengen highlight ya kiwi pat kisam lah sedang berang kir ban yo kalah nanti ban sementa akan kata ramen Marni sutu nangi nyala lo di babur di player boleh kai ki kapten po SPL kalong ka jingdu ko kraw ya ki pat players kini ka thong dok KSU jiar ni kali sibenta ba belum bagi ra ni dalam ki samla dong keslong mula ba kajat beri bro koi iso ko ban bagi tip ru ba kini torban lawan ni sibenta na keleng ki district dong kali kasih dentia kani ka peni ba kajingya jadi kedua lang perok persam lagi stik baper kajingnya kapani ya kajinglong kajawai jogari kajat beri pakawai ke KSU lu balasan dor ya ka inongren juga kilong ketiu baniada penek persak ya kesap kapang jog kajat beri di pakawai kawai nak jimat kata berketiu kali kabenta kajongi BPW ugaseng bagi ketiu perok persam kisamla lagi dan lagi benta baper persen jog KSU jirenet dan sidapkan ya kai kejilong jiman dengan partai ini kipor ki bempenta kamtam kejingyo bentuk kli nak di jingdi basniu haki kur samla ibalo kejing yang tang ibabur kilong yin apo kabri menyo trabi bro koi rikat lang ke KSU ke Sloba berpelat ini kum kini kekei kalan kami kum kejat meriu mungkin ailat di samla berpelat di samla makinan menta haki kinu activities compare lah kali football cricket basketball nak kinu Nailah jadi kerana bagi light, nak kini di sini di bala bondo yang ini kejat beri beberapa way.
dengan berada ni tim di babon mereka so berket kok yang ini asli tim Belayok kapten jaga pemain Belayok itu job juk pemuri lawan Baan next time maka KSU jurun aku ibat Islam kena peniat jaga tournament ban next time ke pemuri kenalah balik ke Kamashu aku Pakistan football dia kepok yang saya siapkan ya KSU jurun berkejuk lang ini ibat main saki benalang kepor pemerintah macam perang keluar dari Islam KSU pada Islam upat apa kabri menutup boleh kulku lagi bro polis sejamu jing lekai gelong kaba itnat ha broadly team ngelapong ke jing lekai kaba bro arli ke jing pit jong ki samla jungi lagde na liang jong ka hot mori lagde na le ko umet de ha ba khadu hi ka pok kanosip jong ga si ga de si umet ka belong ka lado pangis hokumen bandar liang jong ka hot mori du gila kai ba de ha pomadan do or die kalau kumno dan kami kerwit di kejan nosdong nehadin lekai dan kami dikublai yang ba kata ka sporting spirit kami sim lekai mener di kumtulah tiak mah berat lig tim tiak dan setui dan ngajuang ka football kadang freestyle hapan baru haji hap apply bahapek bahai di padlo kejungi bang freestyle ka di kejan melah biang lapit kani kamde gila kasyas meeting ko parakti meeting ko pejat de kani football kani win gi tournament abang is hokumen na ini singi gila kiu ha but is hokumen mai gubur ki samla jungi lagre go ki hokumen na mulai gubur ko pet pedias kilami gila kai de gubur ki team yo dana po jong shlong jungi barkom juro na gale na po ka riboi brokoi ke jengkiu jong ke samla yu bhai ha ni singi ha kalian jong sports bangla sokmen khamtam na kalian jong ki club war kumju ro na kalian jong ki shrong ki thau ki le lor ba ki le kan lo ba ki po so coach kalong ko kam hadu ni kata ha ni singi don kam ki coach aga bede bat ke ba jing le kai jong ni warga jing standard jong jing le kai ke kiu ma pun na ki team ke don coach locally ki don kam para Malaysia par pada yang national kita kami coach long national orang tu national lah mereka national pada yang international coach kita segi beri kita kita ki coach kita ni prak beli kai kita nasional kucing dah kepada kita bar lihat ni segi samla jungi kita lagi yang sports buat ngila buat kita di samla kita dan juga kanbet ajun dunar kanbet bami rahmat nak kali yang jokiru kumto bagi lawara mata ya ka naam ko burom bila ka po chinai ko Pakistan ki samla ki bila ka sha po banlech po UK ang iso ko men ni singi samla ka si jungi kilong international exposure international lagre football ki don ki bila ka international ki don mata sa ki ban muslim ki ban si po Turkey pun ki samla jungi ki ban abroad pen pau baga ki pen pau bagi samla jungi la kiu Maka so kemen ang diski matangi lekan ni kadong partial tough ani uplang plastik bengilekai ndai sino kandong pismoto wabun gi badan he gede ke national football ground kaslong punto hi ke badan pat ke ba ai baron kam nagale ngajongi hi bakambon hi hapo kajela hi barokoi eskam mde tang po jong jela hi barok kelo nationally hi barokoi kothai barokoi India ki ke badan jungi hi ke badan kelong national football ground dari ke national ground ke pangilya kain ni jungi dekai pangidon nakale ngajongai ke samla jungi non kami ya ba nakale jupi ya ba balong determine bat ko jimut nakai scam ki samla jungi don hakni singi mata idon ki samla ke wangen kiu hakali yang jong football kajing kerpat nakale jonga ki samla ke bokak ban kiu hakan lokam nakale football hab ban pensitam Tangyo pensitam kila ban kiu nonang ta haban sacrifice yang jim jompi abang sacrifice na doki palok perjor bajum juru kapam gadi na dong sedok berkata orang sacrifice barang juga por kajing kerpat jongai kisamla wat jukmilti than na jiwe wat jong ba ong amio na sports club ong amio na sarkar amio na dikatai di benda basa daladi ladi apabila haba nale jopi bila biang long professional bila kiu boro hi jukmilti Dengan pet you know lekai football jeng bala pau apa jeng ke India hi berapa jeng mesti dengan sokomen dari Eugene
Eugene Lengdo long Emily jong perang mata be hagi Pomosya matip Eugene dengan sokomen Eugene long international player mana udah semua bakiu mana ponong dong bagi berjaya juga por atau por no itu Eugene dan menunggu berapa Eugene hot wan na yang lebih babiang mereka kata kamen sim bakiu dan ledi dia semua kedua sama jongi laga dengan sports ni haban perstam ledi laga dengan jempuli ni dokam ledi laga dengan business ni dokam ledi bau mana dah sama ozi ni semua sokomen na lihat jongaru pada hari ni sini kita bon kita beri ujungi kita capacity bantrai kap kejam kita beri ujungi kita bantrai dari folklore dari spakro di construction kita bahaya bantrai yang kita nak kam nama kita beri ujungi itu kita longkung ini pada kita long ki professional businessman kita tak lihat ujungi kita long kita nak kisi mereka risk but invest yang kita kam karena sokomen orang wikmat apa bentiu lagi jong je beriu orang wikmat apa kalau kita berhala di beriu jong pada judul dan menjadi positif. Pada sepoi kepor resmi, pada nakaliang jonga, mengifat jonga mulai. Aku akan bagi beri jong kinpat nakaliang business, kinpat dalam paruh sedong, beri jong dalam jong. Pada sokongan guys beri jongi mata kelas dua, Malaysia kepor ni bersya kena buat kipenimi kemut syakateng sau kami Malaysia lingdo, tadi mata kena usit, tadi kemarpana, tadi karkongor, syakateng kekam wajah mudah harus sudah. Pada sokongan hari ini segi mata, nang dua, pada sokongan ketu dah kebata jadi beri ujungi, kalau dia kepor bang hap terishtam, bang dia kepor bang dia ujungi, in hap ya kebana bang hap bang akamyar ke jimut jeng perkat, hari ini segi mata, nang dia jadi samla ujungi, mengi hapta mengi penuh hikmat, kalau kajing kusnai, ya kajing jenis dia kajing kedokam jo jam jadi samla ujungi kita pas jeng pulian, samla ujungi kita buat di professional line kita pas napa. Naga cimilti buat hang dia apa selong beklia beliau kam. Lengimdan kita ki belakanong kita ki big investment. Jadi ki big industries kita invest. Ada ngai scam kapua ka sapoi bangin hap ya ka invite ya ki investment kita nabar company nabar. Bagi invest apa jungi. Abang invest biskutu ada kapor. Nakanya jungi don scam mo meneng don kam dong broad ka jimut berkhat. Nakanya jungi ka lomba ngimri bangin ka beli apa bangin pieng. Dari kibri berbagai bentuk sanggup, asyong mata hak agreement, kamu kok agreement, kayak MOU kamu mengisain pengi, bag MOU lagi kibri lagi company mana bar MOU kalau kami important kalau mana hapat safeguard nak kebetulan jo kibri ujungin, ini hapat safeguard nak interest jongi, mana ni apa assembly, elektron sepang jong jiwan jong railway, itu nak yang jongi berkat ini persya railway, yang railway kan one lalu nak yang kesokar, kalau ke stock mechanism. Ya kebenaran ke protection dan ke jingada dan kebenaran jo kibri ke jongi yang nak liang jo ke sarkar India nak liang sarkar dia ke perkhat nak kebenaran jo ke bekria ke perkhat tu is aku amata berura yang welcome ke railway mereka benkong syam ngidon kam bak ILP kan petrekam habang ILP kajing tu jongi ke longba nak ni ka an ngini dah kemud ki railway kan one company kan one ngidon ka ILP ke bajada kibri ke jongi jika tak ada benon kam maka jingkat tu juga lagi samla jungi, jong kalau ini juga jadi usiong samla, samla jungi, komplek ihap yang bandingkan dia arpo lai, kalau por menjadi mai yang kita mikmat, mungkin dia por bagi pajak juga jelam mereka, kalau por bagi mengi pajak, ngimdi anak dia businessman itu pi kejiwan Turki sebuah politics, tangi kapan kamai spa, meri berkamari pajak. Barangnya semua kemen hari ini kita ni payah belas tu. Barangnya hinti bagi payah kenang suku tu. Memberi anak dia businessman. Businessman kajiwan joki bagi wan mata bagi election. Kau ini kau nisah berpisah ke berpisah koror. Ikut ambil sispa koror. Orang tahu dia minister dia si minister berkontrol dengan business. Kami kejut mata ke berkerja jungi. Balai abur ke businessman. Apa assembly syong tipe kepedeng tu kendau. Hari ini ski mata abur ki act belapas tak state assembly. Benar mati belapas. Bapak malang yang betul juga pening kendau. Jangan kentu ke jep menrio. Ada kapor ngejit berapa biang. Keban mikmat yang jela. Keban orang cimen doi. Dah pernah jep menrio hi pada kawai. Di saisin. Ai kepada gerpang dah kalian ke umai football club. Keban orang kedadu. Yang siap pinang kiu syakmat. Mereka siap pinang pencitam. Pinang pencitam hari yang baru. Jikublai dah kalian joka football FC ru. Dah kalian cingan kiu. Maka jikublai ke bergerpang dah kalian KSU jong ke Central body yang kemula sekil bat yang umjur
KSU hari di sini mata kapalong tu berper kajitmu pan pelong yang samaji ke bakhan ke basyat lagari mata ke football KSU buat projek yang samaji pada lapokan national bagan non lapokan national team penyilekai berikin wan ke Chakraborty berikin wan ke Shortri berikin wan nang iwe KSU buat bagi samla kasikin kia mata age national tournament international age cricket ke KSU mata kuat bagi samaji kin pau mata cricket Markam juru jadi yang baru kata dari aim, objektif, marka ambition, dari mission, dari vision juga KSU hari ini sekian kentiu yang lagi jong kata dari jingmu dan KSU, markam ini kita mikirkan ini orang kata KSU hampir ada kublesi pun, kublesi enggak, boleh ikut kopi baru. Ayo berkosong bisa kasan aja. Ayo berkosong bisa kasan aja. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.